Nakon što je hrvatska policija posetila Beograd kako bi prikupili materijal u vezi nestanka Mateja Periša, danas će ponovo saslušati njegove prijatelje. Oni su se nakon prijave nestanka Mateja i saslušanja u beogradskoj policiji vratili nazad u Hrvatsku. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Pored prijatelja koji su bili sa njim te noći, danas će ponovo biti saslušana i Splićanka Maja S, koju je Periš u noći nestanka poslednji put zvao na telefon, međutim ona se, kako tvrdi, nije javila. Ponovnim saslušanjem policija pokušava da utvrdi da li postoji nešto što se te noći dešavalo, a što do sada policiji nisu rekli. Prema informacijama koje su dostupne javnosti, oni do sada nisu znali da objasne gde je Matej krenuo u noći između 30. i 31. decembra, zašto je u majici kratkih rukava istrčao iz kluba Gotik u kom su bili, da li je konzumirao neke narkotike i zašto odmah nisu krenuli da ga traže kada su videli da se ne vraća za njihov sto. Prema dosadašnjim informacijama, Matejevi prijatelji su navodno policiji rekli da je on možda te noći krenuo do apartmana na Dorćolu, koji su zajedno iznajmili, međutim u tu verziju niko ne veruje, jer je gazda apartmana mladićima dao samo jedan ključ i on nije bio kod Mateja, s obzirom da su mladići posle izlaska otišli tamo i prespavali, a onda ujutru, kada su vidjeli da im se drug ne vraća, otišli u policiju da prijave njegov nestanak. Pored mladića, hrvatska policija će saslušati i Maju S, koja se poslednji put čula sa Matejom. Ona je u prvom obraćanju javnosti nakon njegovog nestanka izjavila da je najžalije što se Mateju nije javila u pozivu koji je imala u 22 časa i 39 minuta. Matej se kretao u imućnom društvu. On je radio kao skiper. Jedan od njegovih drugova, s kojima je bio u Beogradu za novogodišnje praznike, završio je fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, a njegovi poznanici su istakli da je iz ugledne porodice i da mu je otac vlasnik građevinske i projektantske kompanije. Jedan od mladića je rukometaš, a jedan je završio matematičku gimnaziju. Njegovi prijatelji nisu želeli da daju izjave za medije nakon nestanka Mateja, a nedavno se i pojavio snimak koji je razbesneo mnoge. Na njemu se vidi društvo kako uživa u dobrom provodu. Prema jednoj verziji u pitanju je drug koji je bio sa Matejem u Beogradu na proslavi pre Nove godine, dok je prema drugoj reč o bratu Splićanke koja se poslednji put čula sa Perišem pre nestanka, a koji nije bio u Beogradu u tom trenutku sa ostatkom društva. Video je svakako naišao na osudu. Instagram korisnici iz Hrvatske su pre nekoliko dana u komentarima pisali i da su Matejevi drugovi i posle nestanka svog druga objavljivali na mrežama fotografije provoda u Beogradu, što je izazvalo gnev mnogih komentatora koji nisu mogli da razumeju takvo ponašanje. Ljudi moji, to su mu prijatelji, deca lovatora. Za dotične se zna da voli da divljaju po Splitu i okolnim mestima, brza kola, skupa roba. Eno dotični nazdravlja uz čašu vina na Insta storiju. Napisao je između ostalog jedan od komentatora. Podsjetimo, Periš je nestao u noći između 30. i 31. decembra nakon što je izašao iz kluba Gotik. Njegovo dalje kretanje pratile su sigurnosne kamere, te je utvrđeno da je trčao beogradskim ulicama, iako ga niko nije jurio. Samo je u jednom trenutku pokušao da zaustavi taksi, a onda je produžio do restorana Sava Nova, gde mu se gubi svaki trag. Kamere su pokrile 9 minuta njegovog kretanja nakon izlaska iz Gotika sve do restorana Sava Nova, kao i njegov pokušaj da zaustavi taksi, nakon kog je produžio do restorana na Savskoj promenadi.